барфрӯбакҳо, қумпошакҳо, нақлиёту механизмҳои борбардор ва хизматӣ дар ҳолати коршоям қарор дошта ба давраи сардӣ омода карда шудаанд. ҳамаи намуди пӯшокҳои барои зимистон вобаста шуда таъмин карда шудааст, резинаҳои барои автомобилҳо ва намак ба миқдори 3500 тонн намак захира карда шудааст. сӯзишҳои дизелӣ, равғанҳои молиданӣ, ҳаминҳо барои антифризҳо, барои воситаҳои нақлиёт ҳама захира карда шудааст. Барои коргарон ҷои хоб, пӯшоки гарм, ҳама чӣ омода карда шудааст. Аз таъмир техникаҳоро баровардем. Ҳамин чизи асосӣ ҳамин маводи зидди лағжиш ва белҳои барфрӯбиву бордонҳои намакпӯшӣ. Мо 100% тайёр аст. самти дигари кори кормандони соҳа ин таъмири ҷории роҳу кӯчаҳо бо мумхир пур намудани тарқишҳои роҳ мебошад. техникаҳои раёсат шабу рӯз дар роҳҳо кор мекунанд. Бригадаи фаршкунии мо ҳамин ҷое ки майда таъмир талабай, ҳамин ҷоҳоро ҳар вақт сари вақт таъмир карда аз таъмир мебарам. Шилондани дарахтҳо сар шудааст. аз ҳамин рӯз сар карда мо барои кандани ҷои ҳамин дарахтҳо коргаронро сафарбар кардем. вобаста ба иҷроиши қарори ба тасвиб расида муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Варзоб низ нақшаи омодагиро нақлиёту механизмҳои роҳнигаҳиро дар ҳолати коршоям ва омодабош қарор доданд. дар анбори муассисаи мазкур бошад дизелӣ ва дигар маводи зидди лағжиш тибқи нақша 100% захира карда шуданд. ҳамаи техникаву механизмҳо ва воситаҳои нақлиёти дар тавозуни ин сохтор қарор дошта санҷида шуда ҷиҳати анҷоми корҳои зарурӣ омода мебошанд. маводи зидди лағжиш 700 куб мебошад. техникаҳо 8 адад ҳастанд, аз он ҷумла дуташ дар таъмир ҳастанд, 6таш омодаи корӣ ҳастанд. сӯзишвории дизелӣ 2000 литр сӯзишвори захира дорем барои зимистон гузаронӣ. мо дар оянда нақша дорем ки 180 куб асфалтро тайёр карда бурда дар роҳҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ қисман истифода барем. шусушӯи роҳҳо аз гарду ғубор, тоза намудани ҷодаҳои нақлиётгард як самти фаъолияти соҳавиро ташкил медиҳад. кормандони масъул шабонарӯзӣ бо истифода аз имконияти созгор ва чунин механизмҳои муосир ҷодаҳои мошингардро ба таври шабонарӯзӣ шусушӯ менамоянд. имрӯз ки ҳарорат мӯътадил асту ҳаракати воситаҳои нақлиёт якмаром, муҳандисону роҳсозони раёсату муассисаҳои коммуналӣ аз чунин шароити фаровон пурсамар истифода намуда фаъолияти худро ҷиҳати бунёд, таъмир ва нигаҳдории иншооти роҳдорӣ дучанд намуданд. ободу зебо намудани ҳудуди маҳал, кӯчаву масирҳои мошингард ва душафати он заҳмату диққати ҳамешагиро тақозо менамояд. хуш аст ки роҳҳои ҳудуди маҳал, дохили шаҳрӣ ва маҳалливу дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ пайваста нигаҳдорӣ мешаванд. албатта иҷрои ин амал ва дигар масъулият ба дӯши муассисаҳои нигаҳдории роҳҳои автомобилгард ва раёсати истифодабарии роҳҳо низ вогузор гардидааст. коршиносони соҳаи роҳу коммуникатсия бар он назаранд ки яке аз омилҳои асосии рух додани садамаҳои нақлиётӣ ин ба талабот ҷавобгӯ набудани барномаҳои таълимӣ ва сифати таҳсилот дар баъзе аз муассисаҳои ронандагӣ мебошад. вале кайҳо баъзе барномаҳои таълимӣ бознигарӣ шудааст ки он ҳам хеле ба мақсад мувофиқ аст, чаро ки барномаҳову шароити муосири таълимӣ гузариши ҳарчи бештари дарсҳои назариявӣ ба амалӣ ва муҳим аз ҳама иштироки фарогири довталабону касбомӯзон ба дарсҳо метавонад роҳи раҳоӣ аз ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ бошад ва дар таъмини бехатари ҳаракати воситаҳои нақлиёт то ҷое мусоидат намояд. бо дарки ин матлаб метавон алон аз сатҳу сифати барномаҳои таълимии баъзе аз муассисаҳои ронандагӣ ёдоварӣ кард. барои мисол мактаби ронандагӣ парки технологии донишгоҳи техникии тоҷикистон таърихи хеле кӯҳан дошта то имрӯз дар низоми тайёр намудани кадрҳои соҳаи идоракунии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ машғул мебошад. дар даврони истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон баъзаи моддии техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон
рушд равнақ ёфта дар базаи кафедраи истифодабарии нақлиёти автомобилӣ факултети нақлиёт ва инфросохтори донишгоҳи техникии тоҷикистон мактаби ронандагии парки технологияи тоҷикистон таъсис дода шудааст. дар ин мактаб донишҷӯён ва дигар шаҳрвандон имконияти таҳсил намуданро дорад. барои баланд бардоштани сифати раванди таълим мо дастгоҳҳои ҳозиразамонро омода намудем. дар синфхонаи сохти автомобилӣ мавҷуд аст стенди амалкунандаи муҳаррики даронсоз. дар ҳақиқатан ҳар нафаре ки хоҳад мисол барои аз худ намудан тарзи кори муҳаррикро мефаҳмад. ё ин ки дастгоҳи амалкунандаи автомобили барқӣ, яъне ки автомобили барқӣ нисбати автомобилҳои оддӣ яъне ки сохташон мураккаб намуда истифодабарашон хеле содда мебошанд. таваҷҷӯҳи хоҳишмандон бениҳоят зиёд ҳастанд. қареб ки тамоми шароитро барои нафарое ки хоҳишмандон муҳайё кардагӣ ҳастем, аз ҷумла автомобилое ки бо дастгоҳҳои энергетикӣ ҳозиразамон кор мекунанд, аз ҷумла автомобили гибридӣ, автомобили плагин гибридӣ, аз ҷумла автомобили барқии гибрид ва плагини, баъд худи автомобили барқӣ ва автомобилое ки бо гидроген кор мекунанд, мо ба шогирдон ҳамин сура нишон дода метавонем. пойгоҳи мазкур дар самти таъмини ҷараёни таълими сифатнок ва ташкили раванди самараноки омодасозии мутахассисон миёни дигар муассисаҳои ронандагӣ мақоми пешоҳанг дорад ва бинобар дар ихтиёр доштани пойгоҳи мустаҳками моддии таълимӣ ва захираи кадрии омӯзгорони ботаҷриба ба унвони яке аз мактабҳои намунавӣ соҳиб мебошад. мактаби ронандагии парки технологияи донишгоҳи техникии тоҷикистон дар ҳақиқатан фарқкунанда аст аз дигар мактабҳое ки ба ронанда тайёркунӣ машғул ҳастанд. дар ин ҷо муаллимои пуртаҷриба аз ҷумла муаллимои дорои унвонҳои илмӣ номзаду доценту муаллимои калон ба онҳо дарс мегӯянд. аз 1 январи соли 2024 то инҷониб зиёда аз 300 нафар мактаби ронандагиро хатм намуданд. ҳар як ронанда бояд монеа сарафи дастиросро донад. дар ҳолати надонистан чунин садамаҳо ба амал меоянд. ронанда аввал донад ки автомобиле ки аз тарафи дасти рости вай ҷойгир аст нисбати вай афзалият дорад. албатта ҳар як ронанда пеш аз ба чораҳ наздик шудан аввал бояд муайян кунад ки ӯ дар кадом роҳ қарор дорад, дар роҳи асосӣ қарор дорад ё дар роҳи дуюмдараҷа. қоидаи ҳаракати роҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракати роҳ таздиқ шудааст ва дар банди дуюми қоида дар тоҷикистон ҳаракат аз тарафи дасти рост муайян шудааст. ва имрӯз мо мебинем ки бисёри чӣ ронандагон чӣ пиёдагардон ба самти муқобил ҳаракат мекунанд. дар роҳи мошинагард ба самти муқобил баромадан мумкин нест, чунки ба ҳар ҳодиса оварданаш мумкин. дар роҳи пиёдара ҳам бояд ки раҳ ду тақсим шавад, яъне ки самти ҳаракат аз тарафи дасти рост ва самти муқобил аз тарафи дасти чап бояд ҳаракат шавад. лекин имрӯз мо мебинем ки дар пиёдараҳа ё дар раҳи мошингард мо ба ҳамдигар халал мерасонем, дар раҳи ҳамдигар мебуроем, ҳамдигарро халал мерасонем. ва барои ҳаминам ман гуфтаниам ки мақсади асосии мо ин бехатари ҳаракат дар роҳ аст ва бехатари ҳаракат дар роҳ ин солимии ҷомеа аст. ва барои он ки ҷомеаи мо доимо соғ саломат бошанд, мардум дар пайи кори зиндагӣ бошанд, бояд мо ҳаракат кунем ки бехатариро таъмин намоем. агар тарзу усули ба роҳ мондани ҷараёни таълимро дар мактаби ронандагии парки технологии донишгоҳи техникии тоҷикистон таҳлил намоем, аз нигоҳи аввал чунин ба назар менамояд ки ҳама аз як усули ягонаи ташкили дарс истифода мекунанд ки ба як барнома ва дар заминаи он ба як нақшаи таълимӣ асос ёфтааст. сифати таҳсилот бояд ҳамин гунае бошад ки худи довталаб аз наздик ба дасташ шинос шавад ва аз истифодабарӣ аз сохт истифодабараш хуб бархурдор шуда тавонад, чунки дар ҳолати надонистан як қисми мошине ки арзиши ночиз дорад ронанда саргардон мешавад. хуб мешавад ки довталабоне ки мехоҳанд дар мактаби ронандагӣ таҳсил кунанд бояд ки аз худи аз сохт ва истифодабарии автомобил ба назм бархурдор бошанд. худи довталаб аз сохт ва истифодабарии автомобилҳо назм бархурдор бошад. мо пештар қайд кардем ки ба хотири дар қисмҳои эҳтиётии автомобил ҳаст ҷузъҳое ки бисёр нархи арзонро дорад. не ки ба хотири агар ҳамон чиза мо нафаҳмидан бисёр сарсон саргардон шуда ба хотири ҳамон чизи ночиз мошин даъват мекунем, киро мекунем ва ба ӯ мошин бисёр маблағи қимат метиҳем ки то бурда ба ҳамон устуҳои бурда расонад. пойгоҳи мазкур аз усулҳои шахшудаи қаблии дарсгузаронӣ хеле канор рафта имрӯзҳо аз шеваи худфаъол ва самараноки омӯзиши донишҷӯён
استفاده می‌نماید. در نتیجه دیگرگونی‌سازی‌های زمینه مادی تعلیمی، جاری نمودن اصول‌های بهترین درس‌گذرانی، اینچنین تقویت یافتن جریان آن با دستگاه‌های حاضر زمان تکنیکی، تجهیزانیدن صنفخانه‌ها، فایز مراتبه اول سپاریدن امتحان در بازرسی دولتی اتومبیلی افزایش یافته است. در وضعیتی که طبق تقاضای دوران به میان آمده است، باید شرایط تعلیم و صفت آن را به طلبات روزافزون زمان مطابق نمود. نظارت در مکتب رانندگی ما پرزور شدگی است. هر یک داوطلب باید حداقل از سوق و استفاده برای اتومبیل برخوردار باشد. از گروه‌های علامت‌های را، نشانه‌های را، از یاری اولیه طبی، از سوق و خدمت‌رسانی اتومبیل باید که خوب برخوردار باشد. اینها که امروز انتخاب کردن که راننده میشوند، باید راننده سالم باشند، راننده دانا باشند، راننده با انتظام باشند و دائما در فکر آن باشند که همون واسطه نقلاتی که به اینا باور کرده شده است همون رو یعنی به خطر اداره کنند. من با قاعده حرکتی رو از سال 1974 شناسم و ما 39 بودم رانندگی خوانده بودیم. هر شخصی که خودش برای خودش میخواهد که سلامت باشد، دائما کارش پیشرفت باشد، باید دانش آموزد و دائما در درس‌ها اشتراک کند، چون که اشتراک در درس‌ها این فایده خودش است. و برای همین هم امروز ما دائما تاکید میکنیم که برادرها، معلم برای همین در اینجا آمده است که شما آماده یک چیز یاد گیرید. در تمام مکتب‌های امروز در دوشنبه در جمهوری معلم‌ها ترجمه کنند، چی معلم‌های یا چی معلم‌های تجربه دار. برای همین مرحمت بیایند برای خود آموزند، یاد گیرند و درباره اگه آمدن نامدنشون یک چیز هست که به هر سبب‌هایی می‌شود. بعضیش دانشجو می‌خواد هم دانش آموزد در دانشگاه هم رانندگی خواند، یا اینکه اونجا کار می‌کند خواند. بعد از همین سبب بعضی وقت میشد که از درس‌ها خفا می‌مانند. من 15 نفر آمادگی خیلی دیگرش با سبب‌هایی که با درس آینده معلوم می‌کنیم که با کدام سبب نامدیم. تشکیل درس‌های عملی در این مشقگاه ماشینرانی امکان می‌دهد که مهارت رانندگان آینده در اداره کردن واسطه‌های نقلیات بلند رفته، حالت رعایت قاعده‌های حرکت در راه، اینچنین پیشگیری از وضعیت صدمه‌ناکی و رخ دادن حادثه‌های ناخوش نقلیاتی بهتر گردد. من بعد نیز تجهیزانیدن چنین مشقگاه‌های ماشینرانی مطابق طلبات تعلیمی معاصر ادامه یافته، روند بهتر نمودن پایگاه مادی تکنیکی مؤسسه صورت هرچی بیشتر پیدا خواهد کرد. از روی معلومات هایی که ما داریم قریب 666,000 اتومبیل در تاجیکستان وجود دارد. اتومبیل بسیار شده است. راهها بسیار راههای خوب شدند، بسیار راههای خوب داریم. من همین دوره استقلال چقدر راههای نو شد، چقدر نقها شد، چقدر کوپرگاه شد. راهها نقضند، فقط یک چیز است، همین راننده ها باید که از روی تجربه، از روی نظام حرکت کنند، قاعده رو اجرا کنند، سرعت بلند نکنند. برای که ببینید امروز بچه‌ها یک چیز هست، امروز در شهر دوشنبه اصلا در شهر دوشنبه همه چهارراه دیده شده است تا مردم ساخت سلامت باشند. رادارها موندگان، یعنی که کامراها موندگان، همه اینها یعنی مردم رو با انتظام دعوت میکنند. هیچ گپ نه، یک بار دو بار که جریمه سپارید دفعه دیگر اصلاح میشود. اینجا در مؤسسه دیگری رانندگی اطلاع دادند که امروز طبق برنامه‌های تعلیمی تصدیق گردیده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان عمل می‌نمایند. همزمان فعالیت تعلیمی مؤسسه مذکور در اساس برنامه یگانه آماده‌سازی رانندگان که مطابق به طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راه‌ها و دیگر سندهای معیاری و حقوقی میباشد به راه مانده شده است. مکتب راننده تئوریکنی رمضان افتا زیاده از 5 سال شد فعالیت داریم. برای بهبود شدن طرز راننده تئوریکنی ماشین‌های خود را داریم، مخصوص هم برای مردها هم برای زنها، هم کدام ساعتی که آنها خواهش خواندن دارند ما پیشنهاد کردیم. برای دایره آدم‌هایی که وقتی کم دارن درس آمدن نمیتونن ما معلم جدا کردیم. همون ساعتی که خودی راننده میخواهد که درس خواند ما پیشنهاد کردیم استادای خود رو با آنها درس می‌آموزند. بسیار دانشگاه جهانی به طور آنلاین درس می‌خوانند. ما هم همین رو پیشنهاد کرده ایستادیم که آینده خودی داوطلبان ما به طور آنلاین درس خوانند.
از روند فعالیت بعضی از مؤسسه‌های رانندگی میتوان خلاصه کرد که هنوز هم در فعالیت برخی از آنها نوبسته از شرایط ضروری دستاورد و پیشروی‌ها همزمان مسئله‌های مهم و حل طلب نیز وجود دارند. در مجموع فعالیت تعلیمی مؤسسه‌های مذکور قناعت بخش ارزیابی گردیده سطح و صفت برنامه‌های تعلیمی دوامات داوطلبان به درس‌ها موافق مطلب میباشد. از علامت‌های آگاه کننده سر میکنیم تا تمام که 7 گروه علامت‌هایی که در قاعده حرکت در راه پیشنهاد کرده شده است ما میگذاریم و این چنین با سوال‌هایی که از طرف قاعده حرکت در راه در یعنی که کورس رانندگی ما پیشنهاد شده 400 سوال یعنی که با واسطه یعنی که همون بلیطایی که از طرف وی پیشنهاد شده ما یعنی که همه ای را با بازآموزی کرده تیاری کرده یعنی که رانندگان آماده میکنیم و با پایگاه اتومبیلرانی شهر دوشنبه پیشنهاد میکنیم. نسبت به سالهای پیشین بسیار مؤسسه‌های راننده تیاری کوشش دارند که مثلا صفت بسیارتر شود. نسبت به شماره صفت بلندتر شده ایستاده است و بسیاری شاگردان کوشش کرده ایستادند که خودی هم داوطلبان آموختن یاد گیرند. مشاهده ها نشان می‌دهند که نه همه معلمان مکتب‌های رانندگی پداگوژیک تعلیم را خوب می‌دانند، زیرا اکثر آنها تعلیمگاه‌های عالی و میانه مخصوص غیر پداگوژی را ختم نموده صاحب معلومات گردیدند. بعضی‌ها ضرورت دانستن فن پداگوژیک را درک نکرده به طور خودآموز آن را از بر نمودند. از این خاطر آموزگارانی که این سمت نازک تعلیمی را می‌دانند و یا خود برای خوبتر از خود نمودن موضوع درس از جانب تعلیم گیرنده ها اصولهای تأثیر بخش آموزشی را استفاده می‌برند، در نتیجه ثمره عملی خود را درک خواهند کرد. ما کوشش کرده ایستادیم که مثال با خودی داوطلبای ما وای شود یک ساعتی شناسایی با همین راه‌ها با کامراها با سرعت تیز با سرعت کم چهارراه را گذاشتن. این مخصوص یک درس علاوه‌ای پیشنهاد شده است که آینده در کوچه‌ها آزاد گذشته توانند. نه اینکه یک چهارراه گذرگاه احتیاط کردن چهارراهایی که مثال تنظیم نشونده است که چراغ که راهنما ندارد و هست در راه چهارراهایی که چراغ که راهنما دارد یعنی تنظیم شونده است. ما این را نقشه داریم در برنامه کاری هست ما این را نصیب کرده باشد در روزهای نزدیک آینده ببریم. نظارت روند درس‌ها خاصه آموزش قاعده‌های حرکت در راه به طور جدی صورت گرفته گذرانیدن مشغولیت‌ها با نظرداشت رعایت مهلت معین گردیده در افتادرام‌ها نیز به نوبت گرفته می شود. آموزگاران در روند تعلیم و در برابر مشغولیت‌های عملی و نظریوی و دانشجویان حتما پیرامون سبب و شرایط‌های صادرشوی صدمه‌های نقلیاتی سخن می‌رانند. با آنها درس‌های مقرری جدی آموخته می شود به صورتی که داوطلب از روی جدول تصدیق گردیده و وقتی معین شده سری وقت به درس‌ها اشتراک نماید. او در آینده نیز بدون هیچ یک مشکلی واسطه نقلیاتیش را بهتر و بخطر اداره خواهد کرد. همه وقت در درس ما اشتراک میکنند ما همه وقت را نظارت میکنیم و با کدومش که در روزهایی که اشتراک نمیکنند ما میپرسیم مثلا سبب است به سبب است یعنی که ما نظارت جدی میبریم برای ناآمدنشون برای پیشگیری صدمه ها برای بی اهمیتی کردن باوری حاصل نکردن همه را ما پیش گویی میکنیم میفهمونیم و اگر درباره شما درباره صدمه ها گویین این از خود رانندگان وابسته است. در عکس عمل مشکلات دیگر نیز پدید خواهد آمد. این هم باشد باز همان ندانستن عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، افزودن شماره قاعده ویرانکنی‌ها در کوچه و راه‌های ماشینگرد و رخ دادن حادثه‌های راه و نقلیاتی است. رعایت همه گونه قانون و قرارهای صحابی امری ضروری است، مخصوصاً رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه و باید این تصمیم در سال معرفت حقوقی در مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. این بود بینندگان عزیز برنامه تحلیلی شتاب در هفته روان به شما راه سفید و بی‌خطر را تمنا داریم. رانندگان، پیاده‌گردان و کل اشتراکچیان حرکت در راه ما و شما وظیفه داریم که با عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه رعایت نماییم تا باعث رخ دادن صدمه‌های راه و نقلیاتی نگردد.